Dila ngayanga nese munumwe konda ndonti mpazi mona nganese dila ngayanga nese mama ndusibu wedi yimawa mama ndusibu wedi yimawa yanga nese ya dila gadila kanese munumwe konda ndonti mpazi mona ya wedi yimawa Anfuila tata sala yi mama, anfuila mama sala yi yaya, anfuila yaya sala yi kaka ya kanese munubwe konda kala kadila yidila, kanese yekwe wabu bagila ya kanese, ya dila yidilanga, ya basi monanga. Ya dila yidilanga ya kanese tata yegwedi mwana mukimambo yani tata yegwedi mwana ya kanese munubwe konda dila yidilanga ye basi monanga ya kanese ya dila yidilanga mama basi monanga beno mukanda dieno baluzingilanga beno mukanda dieno balukarilanga beno kindoki beno balu ya bagila kindoki kilo bakalu buka bakendu batongo anganese ya dila kanese munwe kona ndonzi pasimu ya dila yidilanga ya kanese ya dila yidilanga ya kanese alumwidi bwanga kezu kuna mutu alumwidi bwanga mpazinu monanga betu tukanda bwanga swani tu monanga ya kanese ya dila yidilanga kanese ya kidiluki ya bulbani kanese ya dila yidilanga ya kanese yompazi monanga ya kanese dila yidilanga ya kanese balumwidi bwanga kanese munubwe konda kala kadila yidilanga Ngiza mbote vamos kututala una unu malongi mapapa kunzika ngana tulongoka kingana tunaye pangeto papa paka mu studio yandi longa tunda longa nende yandi kutusadisa papa Sitomonika tati vingi la fo wezide yani pesito kala twadi kansi tu vingla fioti to wankunga ape pangeto kuna mama tusibu wedi yimawa mama tusibu wedi yimawa kidiluki mama kwatu gadilila akidiluki mama kwatu gadilila akwena tulega ya useye basayanga akwena tudianga ya useye basayanga. Muito obrigado, seja bem-vindo. Estamos aqui no nosso estúdio virtual. Estamos com o Mano Paka, ele vive aqui em Londres também, como eu. Vamos falar dos provérbios Kikongo. Temos o livro do Papa Kunzika. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. Papa Paka est là. C'est Papa Paka dans notre studio virtuel. On va parler de proverbes Kikongo. C'est le livre écrit par Papa Kunzika. Merci beaucoup. Alors, on va entendre encore écouter la musique. Ya dila yidilanga ya kanese ya basi monanga ya kanese munubwe konda tozi dila yidilanga kanese ya dila yidilanga ya kanese Estamos aqui. ya dila yidilanga ya kanese ya basi monanga ya kanese munubwe konda tozi dila yidilanga we konda tozi dila yidilanga kanese ya basi monanga ya kanese ya dila yidilanga ya basi monanga ya dila yidilanga
dilanga ya kanese ya dila kanese mubeko dila dilanga ya kanese ya dilanga ya kanese mubeko kanese ya basi monanga ya kanese. Seja bem-vindo, estamos aqui a um problema técnico aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Soyez bienvenue, soyez la bienvenue. Bukala yibongo ndoki bukonda mbongo zobari mundu bote singela manchi yoyo Musa Badila yidilanga yangane Manu Mendes makinuma kiasi kiberitondele wa pangeto de bonnet kando a música voto vovilanga muna ndinga kikonga tata okay papaga vogogo pangeto vovele to vovela mukikongo wakikongo yindingeto ediatete to video matondo makonzo momo mama kadi imbuta se yatu inzila yo wadi atila enkoko waenda yanika kadika tekamena waeto ana tu mbuta se yatu to wana shavo ediodio konzo dieto ondo muna kutitumisa mukala yeno kintu wadi mbanza matondo tutondo papa okay ewa moko se doit que vova wa moketo Luvinga Fioti vanga masifima kwa teknolojia tata ngunyanganga kyambote ditondele evo kudumona una mukutala una engepele ndavana ngindu zako Aba paka tunayandi kwako sitamogena mama tadidi ngana masone kwa tata Emmanuel Kunzika Papa paka lenda kutanga isasila bangu na kingana Didi keka bundu ya keka nani didi yo okay takingana bangu na kingana komono yalinkanda mbuta mutu sapo se kolo yetanga wonkutu sapo kibagile dia gatango wonkutu mutoma bange revizao okay kadiambuko twenda tu vingle okay munkakadi yake evo mukudumona una mukuduwa una engeze engana lenda bangula kwa ngana kota kwa kupapa vova kwa kusoneka nós temos o nosso número, se você quiser nos contactar vamos atender, tá aí o nosso número esse é o próximo Diza mano pá lena ko tanga bangula ekekingane Didi za songo Didi za songo eza yanga zinla kilo Netanga kwanje
eza songo sikadidi ze yanga silaki lukalende leso diako. Okay. Papa kunzika endo kuvo Zakuzandu didi. Português está a dizer. Como era agora peixe, vamos saltar rapidamente. Disse de alguém que perde uma posição vantajosa e segura para uma mais desvantajosa, menos segura. Vamos avançar no outro. Oh. Yamleto kaisa pangi Kyambote, mana Marcelina, tutondele. Museba kena, okay. Manu paga. Kalunga. Engana, mweneyo. Oh, kaita mbone kako. Ika yito mafinama. Oh, kina fu masono kisa kati wonde na mupongi sileba. Okay, vingla fiote. Ya vongi sa masono. mbone mo. Okay, tuende kwa dikoko. Dikoko mbizi ya tsoni. Fuku yimbuta. Okay. Ta kingana bangu kingana. Dikoko mbizi ya tsoni. Fuku yimbuta. Tate muwaga rakilenda bangu langana musiko bo. Okay, that's why tuti vingi la kuna Luanda. Okay. Okay. Ya good. Você deve saber. Dila mumeso. Kakutomanga go. Dila mumeso kakutomanga go. Oh, ekiodia kingane. Kingane kwani. Vingila feti papa. Kwendi go vingila feti. Kama ambugo yakini. Vingila feti apokela kukena ni mutu. Okay. Yambula mbokela pangetu. Allô? Oh, Manu Dongala. Oui? Oui? Estás em direto no nosso estúdio virtual. Kikongo, é? Não estou a dormir, estou a jantar. Ok, desculpa, tá. É o telefone depois, tá bom? Tá bom, sim. Ok, desculpa, obrigado. Ok. Tu bokila. Papa, se tu comunicar, porque não é gostar disso. Ok. Yambleta bokila fange to gi. Quiser que eu vou. Não.
Alô? Oh, muta muito, mas vimpi, Ingeta yeleno. tutondela mavimbi tuna. Wange mutu live una, kingana, Ingeta. lenda bangu lako kingana, dila mumeso kakutomangako. Edila mumeso kakutomangako. Ingeta. Edila mumeso kakutomangako jekeleka kadi yani mbangi unayimutu tuna guwanga yenduna mmonanga pedyambo savo wange mutu vo mbangi una muna dyambu pete gwa pete mmona mpe wadila mumeso savo akakamudyaena enge meso kakametadia ekinga mumeso kanywadidi tukasuka tikogela efumuka kijukutako adila mumeso disongelevo kubakili kwa kukimako nganzi kaka yemakasi kutuka maukunanso savo muna dyambu dina nganzi yemakasi kutuka maukunzo kali meso madidi kasivumuka kakididiko Tutondela papagi. Wakolesi ama na Geneve, ingeta tutonde mano kuseneve ngina apimpi mata kembo te kweno kulutalanda sangu tutondele. Okay, bye. ingeta Toka isa pangeto. Amambuko. Kiambote. Papa Alves. Alguém tá tentando ajudar? Ainda kufa kotuka nkindi nzala. Esse é outro provérbio, não? Weka bobele? Ainda kufa kotuka nkindi nzala. Kotuka nkinzi nzala? Wewe bamweli kingana? Não. Eu vou ver o que papai tá dizendo. Papai consegue te dizer. Ter olhos et préjudice, que barriga est préjudice. Manger avec l'avidité des yeux, c'est tromper le stomac. Ok. O próximo tá aí. Tata Alves, tu tondela. Ediluka mvuluziko. Ediluka mvuluziko. Seko dila kwa kati kuvulu zako. Okay. Eki kivulu zanga. Esalwa. Vomudiluka kadi ambu kadi tomako. Menge mutu wale fete vangile diambu fete tule pasu wabanga diambu. Fete vange ya sana. Tutondele. Asao fete tundu. Isundi dike. Kedilo. Tutondele. Vamos ao próximo provérbio. Então temos que estudar bem esses provérbios. Ubako kaboboko. Fete toma fiongono na mbimba diaga yetangulula diaga. A mulher boa que lá papa nascimento. Ok. Vou meter no. Dites ce soir. Dites, mumona papa. E vou ngisa fiote, hein? Vou ngisa fiote, hein? Tá bom. Insusu susukete. Insusu susukete litatsuka. Muntu ni kwene dio. Ngitsa. Kiambote. Psycho Production. Vou quando, papa?
Ya papa. Giseko una kasoneke ne muta mutu. Edi susu kete ditatsunga mutu. Mutu ni kwene dio. Ingeza. Edi susu dali bwanda bena wakati ni kwenu kwa mutu kwa sabo. Kadi lindi tatsunga. Bena di bwende. Unda dio niku na safonge mutu. Fete dio niku na. Di songel fonge mutu wale bo. Yambula bon ebo gela papa nascimento. Aga mambo. Yani pega vanan gindu dan. Shameful. Boa noite, mano Nascimento. Hello. Hey. You are live. Can you talk? Tô aqui com essa pessoa aqui. Ok, tá bom, então vamos desligar, vamos falar depois, tá bom, desculpa, até já. Que diabo, vamos retiro, vamos agora. Ok, Papa paga yuvu lá, ok, deixa-me ler, ele não vai te ouvir. Emanas, tu olha code. Unguidi? Emanas. Ditsusu. Kalidu kungwa. Ditatsunga. Ditsusu. Ditatsunga. Mutu ni kwene dio. Banguna kingana. Ditsusu. Voli tatsunga mutu ni kwene. Ditsusu. Banguna kwene papa. Okay, bo. Nze mbote vo nanga dina vo diambwe mutu buka nikuni ko diambwe dimonika. Ingeta. Okay. Diambo de kuana kala diambote. Bumba memono, evo ndimba kuana kala wambote. Vako nikwiniko. Okay. Bagish. Tu visi tutonda papa. Hello? Ngwidi. Wenda gambote mavipi kwa mama? Kadiambo kutonde. Nipe lumbukuza kuiza tutonde bye. Kali mumjamda tunaza ya kala mwamu yina. Ngati yambiri ngati dende mambo maonso. Tutonde papa. Okay. Yo, you bye. Yo. Papa. Papa ninda bangu lagi ngana mutu kagasone gani kwa. Mutu kagasone gani kwa. Nenda tanga kwa ndumna. Twadia tungi. Yanzenza koi. Twabagila kyo. Eka yeteza. Inatukunanga. Inatuvuidi. Tondadia inatuvuidi. Gaka tuturudi bubu muyo yenzenza ko. Munatoma kyo sekula dia kadisongele bo. Yeto mbote tondabonga ni yeto tunavo. Wabo yeto tunavo. Tutuli kunda topane ko tondabongi wanzenza. Tutundele yambula tu papa Alves. Papa Alves anakwenda sona kavo menaka papa papa. Maludi. Kembote papa Philip. Okay, yambula tatatamana nkanda papa wasona papa kunzika. Aha. Di fui di kokela di ele bete la kilo.
Munapopela nga modi lisi di fui di koke la di elebete la ikilo bodi ambo di kuani ni diambo di nkaka di navo wale. Sapo di ele kaka bete la. Wano gini kuwako. Sapo di nkaka di zikula mena. Unakula mena mbote sapo di tamburu ilu kaka. Okay. Wola mbote di kutulu wajil. Sapo di elebete la ikilo. Papa paka Manuel Veshi yande kuvo maludi mena po maludi tutonde Manuel Veshi yande kingana todia ketungi yanzenza kuitwa bakile okay difudi kokele lele bete tulu yambula twenda kuntwala okay. Vingla per papa paga pangeto tata Mendes kingana ga sono kene embende fulugiti mupaka munantambu embangala Kayasukidiko. Embende fulugiti munantambu embangala Kayasukidiko. Onge mutu konda bangi mambi mukonda vyoki kwa kuna kenda venge diambo le vyokile kubila kani kufombangala yekinu enambende kanana fo unu fulugiti embazika fulugako sapo modi utakupelanga mutaza watu fo nafuna vyoka nafu ana tunguluka vo monzanza kaka unange monzanza pele mtungia mbangala nango ngembende vo tsungia mbangala tu mbangala vo yibuidi ya wafana vo sunukinde kasi vo mbangala vo kayibuidiko unu vo kubaga mene kwembazi entambu kokola baga makabaga titonde okay yambula to yivla papa Mendes mena ka povele papa maludi soneka kwani papa titonde okay muvingla tu vakansi tunaenda kwani mtwala papa kunzika divenge nkweno afu kuvenge dio komeno ngani okay tunaenda kuntwala tenda kwetu wotu vyokile kala bara dibenga nkweno meno ngani okay lena kulfofa no kwa edi dibenga nkweno meno ngani eyeni nkweno afo mutu kuyangalele liko dina kabenge ubye obo diambu dibenge nkweno taseva ngani tamona bodi ambedi na banga nkweno ngani mena banga nge kumwena mongani kwa sababu mena mambo wagi tomeni visa kwa tivumu cha context kasonekene yangana kadi ya fuwana sekulo mungana mu context ya pila mupila okay mon agifalanza c'est qu'a fait un autre agace tes dents si tu ne le fais pas maintenant pas maludi mena dia yikansi pisa ngudi ya tsusu Magi mafidi Magi kati tsuwele ngudi ya tsusu wele sababu basi kudia diako sabo vodia tadia ndadie luta kudia sinako kadi esina dia kana kubula kyo sabo basi kubiri kuna dia kaifulu dubuki lako sabo utakunda ndadie munanganga sabo ina ikonda dia yetsola esina kakidiwa ko modi kita enge mutu sabo luta konda dia esina kondi dieko esina na vitu munakyo nge mutu nakuzoka ladidi tutondele
Ok. Tata Mendes. Maintenant, maintenant, je vais Tata Maludi, hein? Madame, yandi, kiyofu yandi, kingana, nana Maludi, tutondele. Ok. Tutondele, manu paga tondele. Papa Gunzica responde aqui a explicação. Come um ovo, mas poupa galinha. Não abata a árvore para colher fruta viva e deixe viver. Mange le, mais laisse la poule. Il ne faut pas couper l'arbre pour en cueillir les fruits. Mhm. Ok, papa, manu paga, manu Philippe yande kufo, ale bongo ingana bangula kwaku. Kai butu kangu mwe kunima, foi fuanga. Kaivutuka kumanima foka fua. Kaivutuka kumanima foka fua. Ngebutu makwenda bangenge. Uvo mambote na simini nimo. Mundi luto diatila. Muende bufulukyoke. Ketese sakala sago baka mbote konzila yo. Mbote walongoka. Mena muende fo yanzila ya nandi atila yo. Yateza yo diatila gala. Kya muena yo mambote. Mbote ku diatili modi akwe fuyo yambi. Tisobi disokele fuyembe. Efu ina tukote esembimba. Tunati mbimba. Ensongo myambi katolendi yo futukila diako. Kadi na futukila kyonge mutu wale. Fuanga. Se fua. Ngavo ifuanga zandonde mbaka poka ivutuka kumani mafoka fuanga. Tutonde. Manu Philippe. Mina kapo vele manu paga Maludi. Manu Philippe mkuiza kena kazi papa. Mkaka diaka. Diaka na kutuka paka. Zuwa didi. Diaka na kutuka paka mazowa didi. Bena makadi la ngavo. Lukotele Luisa lotala diambo. Wa diambo. Itome nanga olutuna olutomene diotala. Lufipa dienda kuntuwala. Uvena luna ka muzungu muka kaka luna kadi lubaki di diondando. Sapo dia kupopelo ako dia koko mazowa didi kompemba. Kadi diambo kadi sikidi. Obo diambo kalolene dotomesa ko diambo di mone kene vimba lo fana dotomesa ko aneka dotomesa dioko. Kadi tezo kyo ko dia ko mazowa didi. Tutonde le Manu Philippe yandugu vo Maludi vo vele ekai no materi kai utuka kumanima Maludi vo Manu paga tambula makonzo ngetu buna ngavu mwena ka Okay, tuta kuntwala. Okay. Disu di kilo ngetu buna ngavu. Ok. Oh, tecnologia. Dia gidi mosi. Dia wola. Di fosa ange maki mamenge. Sapo di songe levo. Olu zinganga, olu nafulu. Volu monavo. Nzamia mbimina vovu muti unavo nkwanza nzamia mbe nzamia nitamona po nzamia nalu yambula miukakali anka kadia ga ifuyo yambia bongele byo chapako lunangi sidi yambuka nalu mona podi yakidio podi yambu dio mbina vo mbote lukatu lavo luteta dio ko lukatu di mwanzi ali lusadisi bukadi na lutadi laka ka volo vividi laka ka madiaki yemaji mankakali mabudi bwa gola chabudi songile fo fuyo yambia lizikota dia kwa watu nkakali na isambukila nkakali mwene mbigile yefioti alisho itomene vangana naga mbina lukala yombote lwakatula yo kayivongiko lotandisa yo obulu wakukula yo O mau exemplo contagioso é mesmo isso. Mano paca. Sim, senhora. Ok.
Kaka diake, hein? Diaki kaka, diaki. Kuna sanzi. Ndugu voma kele kavovele. Tutonde, mano Felipe. Deixa-me ainda falar um pouco. Temos tido aulas de Kikongo todas as semanas, aos sábados, mas pensamos que era bom o que estamos a fazer agora. Cada fim do mês, o último domingo do mês, os que entendem os provérbios podem vir, vamos falar. Temos aí o nosso documento de base, o nosso documento de referência, Papá com Zica. Ok, tem aqui novo, Papá. Mano, Paca. Edio dina yaku munwa kina yaku. Ulako kidikio kina kungandako. Nikala kaka kina tuvuidi katuta kyolenda diake vuwa mfuno kyo mona kyenkaka kunanganda kyo kikisundi dikinga kyo una kya kilukidi nzenzo sabuno wanna kyo kina diawo yangalela una kyo una kyawo ulako kidi kyo kina kungandako. Então, mano Felipe. Vamos ainda ver o que o Papá Gonziga diz. Um ovo na boca vale mais do que uma galinha na capoeira. Mais vale um pássaro, ok, na mão do que... Ok, le français là, l'anglais aussi. Ok. Diagusso, mano, paga, deixa-me tirar essa coisa aqui. Diagusso manga mambo kama sua manga ko. Umene? Ingeta. Dia nadia mu mafuana. Didimo. Masome kwani. Kati mambo mena tukwenda baiki singi, mena tukwenda vobengi. Disongelevo tunda fipingi mena tukwenda vobengi. Vodi ambuzo lilivoba, toma fyongono na mbimba. Mbote tunda baiki singi mena matome saka, mena mabebe sako. Kadi manka kavo vodi isu kutia luka ya kwenda kadi ingi diawu. Kumankaka kwenda vobengi. Ekwanka kama nkoka kwenda vangi dingi. Mambo kama suwa manga. Elumbu sima bundumuka. Unakwenda nga dio kingandi wako babo. Kingandi menaka babo. Wasu ngula kutu yatezo. Elumbu ya ito kumankutu. Voyu mankutu mambo nkutu savo. Imayo mundelega ina vangi. Ikwenda baki inge mambo. Savo mambo kama suwa manga. Tutaboba banze baba tutabobela. Mumuanga na mena mkunda ini mwanda. Savo mboki. Tundakadi ingindu wenga toto mafyongo ni nanga mena tu ubaye kisa mbote mena matunga kamena mabebe sa konkutu puma bebe sa dia konda bobengi bundumuka mabundumuka ingeta yabo vena tu suwa mina katu dia kuswa manga imambo kama lindi suwa manga tutonde mano paka zagana kama kuza zagana wow well done. As notícias espalham-se rapidamente. Pode-se esconder a comida, mas não as notícias. Diagonazando, hein? Diaguzando mbaluku vata. Mena venge kuna, venge. Tumeni diagwa kwa nzimbu zea, mbaluku vata. Ukuza banga mena kyo butuga ekinga wenda kyawo yawo kuluvuti kwa fokola ngemwere bo mena tunda bangi kuna le kinga baga magwa kubaka magyo vutuka kuna batale embalu kuna kutela sabato ndakadi ngamu na wenda kuzandu zadila kamena 2 mini kuna bangi laka kamena 2 mini voke fiote tokelo ndasumba le sumba kaka kina sabato kuluti siko mena kubani nonswa kubanyi moko ingeta Nadi kyo butuka kunzo. Givulu. Fiongono. Fimbo. Titonde mano paka. Emanu.
Mano, Felipe Musevele. Musevele. Dasevi kwa kutata Felipe. Mano, Felipe, o nosso telefone tá aqui. Tá onde tem? Vou meter o telefone. Pô, ok, um momento. Ok, eu vou ler mais. Mami, uau! Quem me dera poder falar assim. Mas você está aprendendo pouco a pouco. Mano Paga está aqui. Eu, durante a semana, preparo as lições. Ele, mas muita gente que temos ajudado. Depois a gente passa o conhecimento. Muito obrigado. Você está a seguir. Você vai falar. Vai falar mesmo. Esse é o nosso objetivo. Eu lembro do Quendila. Essa é a Mana. Ele está aprendendo Kikongo every Saturday. They're live on Facebook. De Angola dia. Pode ler, estás a ver onde está o Mano Paga? É uma só uma. Itamona dia kunkutu. Itamona. Oh, não. É uma só numa vididi. Vididi. Undoloka. Dia kwa kufodia mvumbi. Kansi diambu diandi diori dia mvumbi. Kansi diambu diago kulendi diori dia fuako yovo fodia mvumbi dia waku kansi diambu diandi kulendi dio dia fuako. Angolo, Fiquei gratuito, Mano Paga, mulher tocar isso. Oh, mami, cool. Vai tocar isso agora. Oh, Mano, John, tudo dele. Eu botei. É Angolo, Tu anda com toalha, papo? Tu anda com toalha? Ok. Dia kuwako enwa kuwako kanzi fulu kyaleka kibadi di ndadie kwako sabo wote konda sadingi te bayindu langa kuindu dikaka moma fioti kunda indu diake moma nene mbimba moma to masala mato masikila disongelevo emunazingu wote takonda zingi mbote katunuani ni mbatiko luyangala lwe mena mato masikila ana kuzaguana mena masala kunima sabo imabadi didi akamena mfunu mvimba mena sabo fulu geleka kibadi diwange mutu wale madiaka kuna nuani ningi nkembo kuna nuani ninguto fulu lega kulenda kyotomisa wo fulu lega nkutu ketuma kuma magwani konkutu kambote ko mbote maukulu menda yendi di kumosi mena manene esisu ina itomisa kweno yiyangi dika kweno ina yibane pulusu kwa kweno yibadi di ngeta funu ina é mesmo isso, ele está a explicar ali em português. Deixa-me só passar uma publicidade. Este livro do Papa Gunzika está no nosso website, malongimagikongo.com. Quem quer aprender Kikongo, essa é a filosofia do Congo. Antes da chegada, você está por ver, Mano Paga, antes da chegada do Diogo Cão,
os Bakongo sabiam, já tinham cultura, não foram civilizados por europeus. Não fomos civilizados pelos europeus, tínhamos a nossa cultura, essa é a nossa filosofia. Vamos no next. Ok. Vim lá para mano pagar. Kabina dia mkuta. Pange do Mendes só naquele. Mwana papa mano paga. Ulanda ngina. Mina kasona ile nako kutanga. Oh, mina kasona kene. Mfutukidi unakingana kya tete. Kwa tuke nkinzi nzala ya vinga ngako. Takingana bangula kingana. Se está a fazer festa, hoje tens que pensar para o dia de amanhã. Makele gambimba, chagwe uno tajangala embazi kumanisi maukuluko. Ota dia lundanga. Lundange mfoko kaifoko kiko. Kati vena bakala ngenkembo ale maukulu mavudi kwa baika embazi nzala yibinga ngavo. Bodi tundakadingi ngangu sabo tubange nkembo tukunda yanga didi tunda yindu didi yange mbazi katuvilaga na mbazi. Tutondele. Tá coincidindo esse provérbio, parece ser mesmo esse aqui. Momento, vou meter aqui no screen. Dia kwa mene makani kokelo. É a mesma. Umena kwani? Ngubandi kaboboko. Wow. Tenda untwala. Dia lundama. Vova dia vinga. Dia lundama. Vova dia vinga. Dia lundama. Dia lundama. Vova dia vinga. Dina di lundama ne devo vakakala. Toma sise mena masala kuntuwala. Tsiku dukusu. Mena mavinga mena tando. Mena malanda. Tsiku dukusu. Sabu tunda sikidi kisinge mambo. Tunda sikidi kisinge yana. Mena makonda saadi kunima. Kia mambo wakala mao. Sayu mao mama. Mavu vile mbuta zayatu. Mateto konda landi yetu. Ingeta. Ijifuafu kipinga pingoke. Vuvele mo. Ewa utakingana bangula kingana egaga ingana ukansi menoma baba ambuta zetu. Ekimpwampu kipinga pinga. Se fosse para traduzir, como é que o mano iria traduzir neste contexto de hoje? Ekimpwampu kipinga pinga. Ingeta. Evoca Mundisongele. Munantekelo. Evoca muntekelo como na una tumvulu. Una tumvulu. Sabato ende konda yindu dinge putulukezo okaiza uwa wanaikwa fokola. Na fokola mafoko kele. Kama lendiko. Elo lusansu lo yendinga yo fuyoyo. Meme nkutu wana lende kunimoka baki diyoko. Kunanima ina landa. Emenga mo okina vomele emamu mo kama linsala lako ekya kikulu kya kezambandu zazo ambuta sisa zo tama au nkutoiza kutuyala akuza mu wana atuyadidi okina po nkuto atuyele ngenkutu kama katolenda mu gyambula ko nkutu makinu yetu kalendele mu kufokoka chavo sala kama sala umbandu zawo kulu mukwenda kama menanga kansi kwa yetu tufeti kwenda mu Saudi. Embutaze yatu sungula yetu tubaki dipuwa sika yiko na masono sapo mo opte kunda vangi tata panzu wakola wasiama mbimba
Zambia kama kila mbimbe bogo kipimo. Ego do songa ngandira papa. Olha, quando saula muna fala anta que putulukeza, que pampa que pinga. Passivo. Papa. Qual? Então, impwamfwa impinga. Evoca munteke como kamwana ko Munantekelo. Então, nossos valores, as tradições, o nosso ser, a nossa língua, a nossa cultura não poderia ser completamente decimada se hoje em dia esses valores, mesmo se não apareceram no meu filho, nos meus netos aparecerão, ou nos meus bisnetos. Quer dizer que o DNA nunca para. É se passará de geração à geração. Nos valeurs, nos traditions, ce que nos ancêtres et nos aïeux nous ont appris ne pourrait jamais être évaporé par quelqu'un. Si ça ne dépasse pas, si on ne fait pas passer ça chez nos enfants, chez nos grands-fils ou des arrière-grands-fils. Donc, nos traditions, nos valeurs ne peuvent jamais être décimées complètement. Ne peut pas disparaître. Donc, ça continuera toujours à perpétuité. Tutto ondele. Tambula makonzo mano. Moina gaga. Ngaitu bunda kabuvu. Kimpwamfwa kipinga. Kimpwamfwa kipinga. Tutatamana. Ewa. Situfokola wa tangu yega. Dia lunda nzala lumvutu ditobere kibo pela otakunda dia lunda ngembazi kadi nzala vingile vakon londi dimma ko nzala mayinga kanatanga enzala kanatama mbote ko makasi kanatanga enzala lovambo kanatanga sumbula kanatanga fona kunatisa sumbula savo ontakunda die ndalundi kadi nzala vutuka kavutukanga savo kukondi simadi yako savo otakunda lundi ngitoma lunda kadi evumu yenzala kapambana kwembazi diaka odidi uno embazi enzala vutuka kavutuka enzala kagyukuta savo disongele ndadie ndalundi kadi nzala kagyukutako kumanisi ko mauko wafokolamu ndayindu didi yake embazi. Ok. Mano, paga de tom, já estamos no fim. Por exemplo, esse provérbio aqui, segundo a tua interpretação, qual é a influência que isso tem ou tinha, continua a ter na filosofia Bakongo, no pensar Bakongo, em termos de Kikita? Esse provérbio aqui. Kikita? Porque isso aqui acho que tá ligado muito mais em termos de economia, não? Sim, tem uma conexão com a economia. Tem uma conexão com a economia. Hoje em dia, na sociedade, o avançar depende, né, do trabalho que uma pessoa faz, que uma pessoa que não pode, há pessoas que têm um bom rendimento, que às vezes em quando que não podem lhes faltar. Mas no contexto, nas aldeias, de vez em quando os nossos antepassados, a época onde eles viviam, às vezes em quando que não sabiam se tens aquilo que tens, não tem garantia que amanhã terás de novo. Se colhes uma semente de junguba, por exemplo, não vende tudo, tem que guardar para semear de novo. Então, isso faz sentido. Hoje em dia, mesmo hoje em dia ainda faz sentido. Se tens salário, não podes acabar teu salário, não te podes consumir todo o salário sem saber que se amanhã ou antes do dia do teu salário ainda terás necessidade da comida, por exemplo. A necessidade da comida é diária, né? Acho que ainda é pertinente até hoje.
Nenda kwani Saula mnandinga tata tata Molière. Macron, tata Molière. Pauquelin, c'est ça? Alors, je disais que oui, dans l'aspect économique ou d'e-commerce, je crois que de nos jours aussi, ce concept est encore pertinent aujourd'hui. Si tu gagnes, si tu travailles, si tu as un salaire, donc tu ne finis pas tous les salaires. Demain, tu auras besoin de manger. Avant les jours de paie ou avant les mois de paie, donc tu dois économiser. Tu dois prendre des provisions plutôt. Pour savoir qu'avant que mon argent, avant que mon salaire termine, faut que je faut que j'ai des provisions. Faut que je m'achète des provisions, des approvisionnements. Faut savoir que non, je ne peux pas finir tout ce que j'ai aujourd'hui sans penser à demain. Parce que les besoins seront toujours là. Donc, je crois que donc, cet aspect est encore valable à nous. Merci beaucoup, papa. Tufokwele efo longi zolo kutuvana kimfamfa ngipinga pinga nós, como Mano Paga disse, pronto, quer dizer, nós Bakongo não somos prefeitos, não somos a nação mais perfeita do mundo, a etnia mais perfeita, mas, porque, um momento só, hein? Também tonda mnalanda ndinga aqui com nzami kabisa kuna jaga tona tutonde Papa Mendes. Pronto. Cada cultura, cada etnia tem a sua história. Nós Bakongo também temos a nossa história. Chaque ethnie a son histoire. Nous Bakongo, nous avons notre histoire. C'est pour cela, chaque samedi, on fait de son mieux, hein? On enseigne les jeunes parce que nos aïeux ont dit que c'est nos aïeux, notre culture, comme papa vient de le dire, papa Mpaka, le DNA continue toujours, hein? C'est ADN, hein? C'est ça. Hein? C'est pour cela, on essaie de faire notre mieux, d'enseigner la culture, notre culture à nos enfants, aux jeunes Bakongo. Papa Mpaka, un dernier moment où ta palavra, ton conseil, vai ser bem-vindo, você o expert, você perito. Faz favor. Tutomene yangala na tata Mphanzo. Kwa eno walongilita kwenda kutulanda mbimba syakodya luyangala lumbimba diambu dia kiese mbimba kadinge mutu endinga ilusansu luweto nge mutu vokuna ilusansu ko ladidi ilusansu weto mene tufete lo simbini la tufete lo nata kuntuwa tufete lo tani na mbimba shapo kiese mbimba ngina kiawu luyangala lumumona vundi ingeto ukonde yolo tisituna tuntuwala kati uyambu diko tofu kwa enu matoko izindumba ketu akimama tunda yolongi obo yetu katulonge leo kwa kina nidia kwenda yolongi tô muito contente sabendo vendo que as nossas irmãs e jovens estão a fazer o necessário para aprender a língua. Uma pessoa que não tem cultura é uma pessoa perdida. Nós é que devemos valorizar o que é nosso. Essa língua é nossa riqueza. É nossa riqueza. E não podemos abandonar essa riqueza. Nós é que devemos cuidar desse patrimônio. Je suis très content et très fier de voir les jeunes qui s'apprêtent à apprendre la langue. Une personne qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de culture, c'est une personne perdue. C'est nous qui devons défendre notre langue, notre culture. Je suis fier, continuer, avancer. Vraiment, du courage. Une fois de plus,
nous sommes très contents. Nous devons sauvegarder ce qui nous appartient. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup et continuez du courage. Nous vous remercions beaucoup. Nous agradecemos muito. Kumbanza makongo makonzo. Kumbanza matondo. Makonzo mwene mo papa. Bueno, muito bueno. Mbote, mavipi kunanzo. Mama Chantal kakola isiama. Ufia ukidi mavipi kwa yeno wala ndiye tu mavipi munazinzola kololo siama. Yoyo Yoyo.